Kublai ya pi barok. Naga bentaga khat artarik unagamba arajar arhusan. Ublai ukuran hangi lengba ulukas khat nyau dekot khat wei haduk khat kendai. Panlek sya Jerusalem ujisu ulayait lengba ke Samaria bat ke Galilea. Haba ularung hagawai ka nongret. Shipeu ngot ki basa nyang longkot kila wan syau. Kila yang kampaji bat kila pertajam. Ko jisu kendrat to isnai yangi. Ujisu ulayau iyaki bat ulaong. Ki pa pek yalade hakilengdok. Halenti kila khut. Uwei naki haba ulayau iba ulakot. Ula wan pai da kabayaro jam ya ublay. Ula dem hakjat ujisu u aingo ya u. Uta ubreu ula long unang Samaria. De ujisu ula ong. Lapan ko chipengot. De hae ki kendai ngot pat. Syam upan wan pai. Bat pan aingo ya ublay. Light tang une umender. Bat ujisu ula ong hau. Yang jat kelek kajinge jampi kalapan kot yapi. Kakdien ublay. Kajing pule mentagas ngi. Kapan pau syai kedar hangi. Ba ublay. Usngau bha. Shibon. Bat uyarok. Ya une ubreu uba sngawu. Kabamod ublay usngau bha. Ya kino kibreu. Kibas ngau ya u. Udapan pau kajing pom sngaw bha. Bat kajing dam. Ya kito kibreu. Kibam dam kajing sngaw. Kumta. To ngin yaw kor. Ya kijing kerku. Bangila yaw pediang. Bat ban pen pau ya kajing sngaw jongi. Tang hakikdien. Hanrei dagi kam jongi. Hakajing im kabaman kasngi. Namar kapan sngaw bha ya ublay. Kublay.